Nadežda Petrović je posebno osobena ličnost srpske kulture. To je žena koja je svojim ličnim, umetničkim i karakternim atributima višestruko prevazilazila ne samo vreme u kojem je živela, nego sva vremena, pa čak i ovo današnje. Jednostavno, pojedinci poput nje rađaju se u jednom narodu, verovatno ne više nego jednom u 100 godina. Slika Jevrejska mala Nadežde Petrović, koju sada vidimo, čuva se u zbirci Muzeja grada Beograda i predstavlja klasičan izraz impresionizma, jedne od faza u slikarstvu Nadežde Petrović, koju ona donela kao svoje umetničko iskustvo iz slikarske škole u Minhenu, gde je provela nekoliko godina. Nadežda Petrović je svoje umetničko obrazovanje u najvećoj meri stekla u Minhenu, u poznatoj slikarskoj školi, a iz Minhena je odlazila na studijska i stručna putovanja kako u Italiju, tako i u Pariz. U Parizu je imala prilike da se upozna i sa čuvenim francuskim slikarkama, impresionistima. To su bile Berta Morisot, Marie Braquemont i Marie Cassatt. I očigledno je da je Nadežda Petrović nastavila tradiciju žena impresionista, slobodno se može reći i fovista. Njena slika, dakle, Jevrejska mala, predstavlja jedan značajan izraz njene impresionističke faze. Naravno, Nadežda Petrović nije bila samo slikar, ona je bila velika, hrabra i pametna žena. Jedan je od osnivača Kola srpskih sestara, dobrovoljna bolničarka, tragično izgubila život u Valjevskoj bolnici 1915. godine od tifusa. Jednostavno, celokupnim svojim životom i radom trudila se da svog narodu ostavi najbolje od sebe, a to najbolje je bilo mnogo. Umetnički život Nadežde Petrović jeste na neki način mogućnost posmatranja paralela i preseka naše istorije umetnosti. Kada je kao jednu od 3 organizovala izložbu jugoslovenske umetnosti, gde su bile njene slike 1906. godine, gde je nastupila sa svojim impresionističkim i fovističkim platnima, tada je te iste godine Picasso naslikao Kupačici iz Avignona i napravio pravi potres u savremenom slikarstvu. Prema tome, mi smo u Beogradu početkom 20. veka dobili pozni impresionizam i rani fovizam, a na velikoj sceni u svetu je nastupio Picasso sa svojim kubizmom. Naravno, to su ti raskoraci, razdelci u istoriji kulture i u istoriji umetnosti, ali imajući u vidu ukupnu istorijsku sudbinu našeg naroda, može se slobodno reći da smo, zahvaljujući ljudima poput Nadežde Petrović, tim velikanima duha i umetnosti, mi uvek bili samo na pola koraka ili korak u skladu sa onim što se dešavalo u svetu, a bilo je najkvalitetnije, najmodernije i najbolje. Nadežda Petrović, inače sestra, njen mlađi brat je bio Rastko Petrović, potiče iz jedne umetnički obrazovane porodice i ona je bila ne samo slikar, veliki filantrop, dobrotvor, pregalac i ukupno, celim svojim sveukupnošću svog života sebe najfinijim i najdragocenijim nitima utkala u bogatu tkanicu srpske kulture. Iz zbirki Muzeja i legata Beograda. Otkrijte naše blago.